Kunjalo sihlobo nabangani sibuyile. Usesewuyi Dr. Mkhuleni. Namhla ngithanda nzinga kaMoni. Ukukhuluma nganganathi into. Masikhuluma ngalendo lena sikhuluma ngesigidi. Noma labanye bathi isigubhu. Abanye bathi madoda, labanye bakupita nje ngamagama lamaningi. Ke mina ngithi ligono leli. Lelakhiwe ngemithi. Not ngetinto tingadebani. Lelakhiwe ngemithi lefakiwe yakhulunyiswa yagaywa yamixwa ukuthi la mase sikumisile lokho uphila ngakho. Akusisigubhu sokuthi kungene abantu mathambe abantu lana kwakhiwe lezigubhu lezi sikhona la ekhaya siyakha lezigubhu sisiconnecte namadloti akho ngoba abantu baye bakhulume ligono wonke umuntu lobuye kuthwaseni ubuya nalendo sebantu labajuba mnyanga babukere phakathi bayakhelwa letinto bathi no tahambe kwathi kubadonsela abantu bakwathi ukusebenza. So thina lokho sikuhlalele phansi akufunza ulo njengami sengineminyaka ngifunza ama herbs ngibuya khashane nama herbs ngihambe eAfrica cishe yonke ngifunza ama herbs ngabuya ngahlala phansi ngahlanganisa ama herbs abuya ama herbs ngabuya ngakha letinto leti kuyini lokungangenda ukuthi ngibe nemali kuyini lokungangenda ukuthi nawe uvuka uphile kuyini lokungangenda ukuthi nawe intombeni yakho isebenze kuyahluka ukuthi isigubhu sakha kanjani asilalelwe emathuneni lesi akuvuswa abantu abafile babuye bangenela kule gubhu la siyakha isigubhu lesiphilako singabulali ngemithi sikhulumise imithi ukuthi no njengoba bakuthatha la kaLikhuleni wena ndvodza ukuthi hamba uye le kaBantimani uyosebenza hamba uye le kaNtulu uyakha imali hamba uye le kaNtulu uyotshintsha impilo lapho uhlangane nemadlozi yakhona ngani ngoba abantu baye bahluleka into yini madloti yakudzana ngoba thina sesiphila kulesikhathi sanyalo sesengiwe kufuna siwafundzise imali leyo ukuthi iningi madloti bebakhanyisa kuphela bababhadala ngetinkomo bababhadala ngani ngetimbuti. So sesiphile esikhathini sokuthi sekusebenza imali sasebenza kakhulu agriculture ukuthi tohamba sisebenzisa imfuyo but bona bebahlanganiphile ngani ngoba agriculture inemali thina sesidoma amalanga sigijimise ichinching siyakhiwa sigubhu la ekhaya siyakhiwe siyebe kahle asina hamtu komntwana asina hamtu komfati asina mgomo ukuthi ya uyabona mawende so awusikhulumisi mawende so awusikhulumi mithi lefakwa la ngaphakathi bese siyofuna into leti yaselwandle sibuye sikufaka bese uyaphakama uyakhula sikuphakamise ukukhulu dume ufane nami mina ngithwalanga nebantwana bayaphila nemfati uyaphila nakonke nje sengisafuna nje ukuthi ngihambe nginitshele ukuthi ihlobo tami lokho akubulali hambani nekubomafundana niyofuna igubhu toqedza umndeni wenu uyani kuLikhuleni uyatiyakha letinto ngomoya lokahle anike ubungoti akunabungoti bungoti ngilokuthi sizohamba bese sithi semathuneni lokho bungoti siyahamba sithi sivusa umuntu bukela lidloti lomuntu liya ngokuthi wena uyinyanga usebenzi bantu abangeni mathwasa wangeni buya stokusida kukhona into lelidloti lakho bengafuna ende singakhaleli kulapha sonke bazalwane kunebantu abathwasele ukuthi bayangatholi bantwana so lidloti lakhe lithi no ufuna ndlula adle igazi noma liphuza liphalaze adle intwaso mithi intwaso macedza lapha hamba yothola abantwana umuntu lomunye thwase ukuthi no akaguli manje singafuni lapha sonke ngoba noma singathi siyakuvusela ngeke sikuvuke yekelani kuhamba nigijime nebo Malawi eMaputo nihambe nolanza tinto dokufika tinikake la ekhaya kusasa masifika sithola ukuthi bantwana benu basala bahlupheka ungajabuleli ukugijima ngeLand Rover nokuthi kusasa kuyoba inkinga buka into le indlela lesheshako yekufeni ukuhamba kancane kufana nefudu ifudu umuntu angalibuka libukele phansi athi ifudu lihamba kancane lishiya mdodonga lesilwane uma ungakubuta ukuthi ifudu impilo lenye lenkulu ngutshela ukuthi ifudu alifani
naletinye tilwane. That's why ngeke ulithole balibulele, that's why ngeke ulithole balibhulile sokuthi ufike ulithathe wena uhambe uyolibulala, mara ngeke ulithole lishayiswe imoto ngekuqala. Hayi ukuthi liqinile, liyaqaphela, ingako lihamba kancane, kodwa la liyakhona ligcina lifikile ngani, liyaqaphela. Uma kuqhamuka imoto liyalalela ukuthi sekusafe ukuthi ngingenqa na, ingako uma liyenqa lithole lingashayiswanga nini. So nathi uma singalalela sivule indlebe tethu silaleleni sitawuphila. So lesigubhu sikhona kadokotela uyatakhela lesigubhu makona yokusebenza, akusisigubhu sokubulala, makona yokusebenza. Nawe uyinyanga nginika inyanga mina leti inyanga, nawe ufuna imali, ufuna kuvuleka, ufuna emsebenzini bakuphi imali, ufuna kupha kwende. No, anginawo magic ukuthi utofika ebank uthola imali, angikwazi lokho kuthakatha, angikwenzi lokho. Uma ufuna into le kahle lengabulali bantu buya itawuba khona imali ube kahle. So imagic ayikho, fana nefuthi, ifuthi lihamba kancane kodwa la liyafika. Ifuthi ngako lomuthi lokukhulu kakhulu ngoba lifuthi uyakwazi ukuthi uphile isikhathi leside ngalo. Lifuthi uyakwazi ukuthi siliyakhe la emtimbeni sukakhe ngalo. Ungavula uwenze ngeke uze uhambe emhlabeni uphile isikhathi leside ngoba liyaphila more than 100,000 years ifuthi. So kufuna silazi ifuthi, sifane nefuthi lihamba kancane kodwa impumelelo liyafuna. So nawe nami uya siyenze kahle, sizokufundisa ngesigubhu nangesigidi. Yini isigidi? Yini madoda? Kwenza njani emadodeni? Lalelani musani ukuthi nami ngenga ngabantu madoda abulala amadoda mawunawo. Nawathi uzini lawo madoda eniwafunayo kakhulu. Uyani ngidonithazela kule session elandelayo ka channel kaDokotela Dabulamanzi Comfort Mandla Sibuleni ukhona enkangala ukuzoniphilisa nokunipha ulwazi. Landelani i-channel kaDr Dabulamanzi enkangala konke indawo yokutholakala ku-Facebook, Instagram, Twitter, kuyo yonke into channel. So wasethetha FM every Tuesday sikhuluma ngedingo, sikhuluma ngokulapha abantu, ishukela tonke tifo. So wasikhuluma ngakho. Session elandelayo so wasikhuluma ngemali ukuthi manje yini, manje aphilisa kanjani. Sizoba nje maduze kulamaviki alandelayo sifundisa siselwandle, sisemfuleni ukuthi noma sifake emanzini sifakela. Siyabonga amakhosi, layikani, subscribeani, landelani njalo uDr Lukhuleni uyanithanda.